Kasnija setva soje i suncokreta, pogodni vremenski uslovi, visoke temperature koje smo imali krajem aprila, početkom maja meseca, prouzrokovale su ranije nicanje uskolisnih korova u ovim usevima. Uskolisni korovi predstavljaju sve veći problem u poljoprivredi, naročito u pšenici i kukuruzu, dok u soji, šećernoj repi i suncokretu se mogu veoma efikasno suzbiti uz pravovremenu aplikaciju i kvalitetne herbicide. Odabirom kvalitetnih herbicida i pravog momenta aplikacije suzbijamo sve uskolisne korove bez pojave retrovegetacije. Posebno se posvećujemo i odvojeno radimo tretman suzbijanja uskolisnih korova, kao što su divlji sirak iz semena, tako i iz rizoma, korovsko proso, svračice, muharike. Najvažniji nam je odabir pravog herbicida i pravog momenta aplikacije, odnosno kada sirak dostigne visinu 15 do 20 cm. U svom portfoliju Galenika fitofarmacija ima 3 herbicida za suzbijanje travnih korova u usevu soje, suncokreta, šećerne repe, ali i u voćarstvu i povrtarstvu. U pitanju su Rafal 120, Spektrum i Globus. Rafal 120 je najselektivniji graminicid na tržištu na bazi aktivne materije kletodin. Zbog svoje izražene selektivnosti koristi se u najosjetljivijim fazama razvoja useva. Registrovan je u više ratarskih useva kao što su soja, suncokret, šećerna repa, ali i u nekim povrtarskim usevima. Rafal 120 se brzo usvaja listom korovske biljke. Rafal, kako mu samo ime kaže, za rafalno suzbijanje divljeg sirka u vašim usevima. Pored Rafala 120, Galenika fitofarmacija svojim proizvođačima nudi više rešenja sa dobro poznatim imenima Spektrum i Globus. Spektrum ima širok spektar delovanja na uskolisne korove i semena i rizoma, a ono što je njegova prednost je cirkulisanje kroz sve podzemne i nadzemne delove biljke, nakupljanje u tačkama porasta, čime se sprečava pojava retrovegetacije. Adut graminicida Globus je brzina njegovog delovanja, zbog čega je omiljen među proizvođačima. Globus se usvaja već nakon 1 sata od primjene, a njegovo dejstvo se izražava već nakon 24 sata. Uz primjenu graminicida poželjno je i uraditi folijarnu prihranu, a naša preporuka je biostimulator Toggle. Toggle je specijalizovan biostimulator koji se koristi u ratarskim usevima, a utiče na bolje kondiciono stanje biljaka, lakše prevazilaženje stresa, kao i bolji rodni potencijal, odnosno povećan prinos. Koristi se u usevima soje i suncokreta u dozi od 2 litre po hektaru. Za čist usev i visok prinos. Za vas uvek samo najbolje. Vaša Galenika fitofarmacija. Godinama koristim preparate Galenike fitofarmacije na svojim njivama. Danas se nalazimo u usevu soje kako bi suzbili divlji sirak iz rizoma. U tu svrhu koristim preparat Rafal 120. Godinama sam korisnik i moje njive su uvek čiste i bez divljeg sirka.